Mu mwaka w'ibihumbi 2010 bwari ubwa mbere umunyamategeko Maître Ntaganda Bernard agaragaje ubushake bwe n'icyo itaka yihayeho ko guhatanira umwanya mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ntibyamuhiriye igihe cyarageze ahubwo arafungwa amara imyaka isaga 4 muri gereza, ahasohokeye ntihagaritse politiki ahubwo arayikomeje. Kuri iyi nshuro bibaye bwa kabiri Maître Ntaganda Bernard atangaza ko nanone agiye kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Mu nyandiko yashyize ahabona asobanura imigabo n'imigambi mo gakeya, ariko asobanura impamvu n'ikimutera kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Muri iyo nyandiko, mu gihe tutaramubona ngo tuganire, tuyibasomera yagize ati: Banyarwanda, banyarwandakazi, imyaka ibaye 31 ninjiye mu ruhando rw'urugamba rwa politike rwatangiye kuva mu mwaka wa 1991. Koko rero muri uwo mwaka leta yari iyobowe n'ishyaka rimwe rukumbi rya IREME, buri munyarwanda wese yavukiragamo agakuriramo agasaziramo, yaje kwemera gufungura urubuga rwa politike nyuma yo kozwa igitutu n'impirimbanyi za demokarasi ndetse n'amahanga. Banyarwanda, banyarwandakazi, intwari y'imanzi iseruka mu za mbere maze igasayuka nyuma kugira ngo yimane abarenga barengana. Leta ya IREME imaze gukomorera amashyaka menshi, mfatanije n'abandi banyarwanda, twemeje ku mugaragaro ishingwa ry'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD muri kongere yo mu mwaka wa 1991 yabereye ku Kabusunzu i Kigali. Kuva muri uwo mwaka wa 1991 kugeza ubu, nakomeje guharanira n'imbaraga zanjye zose n'umutimanama wanjye icyateza imbere u Rwanda n'abanyarwanda ku giciro icyo ari cyo cyose, dore ko bitari byoroshye kuko mu bihe bitandukanye ubuzima bwanjye bwagiye bwototerwa kenshi. Ibintu byaje gukomera nyuma y'aho ishyaka FPR Inkotanyi rifatiye ubutegetsi mu mwaka wa 1994 ryigira Alpha na Omega, ryigira umugabo mu nka nyirazo zirimo, maze ryiyemeza ritizigamye gutwara abanyarwanda ribagaritse. Byaje guhomera ku mirari nyuma y'aho risenya amashyaka yarakomeye imbere ya 1994 ariyo PSD, MDR na PL, maze riyagira ingaruzwa muheto riyashyira mu bwato nka bwa bundi bwa muvomo bwaje kwitwa Forum. Banyarwanda, banyarwandakazi, kuba nari umwe mu bashinze ishyaka PSD kandi nkaba narabaye mu nzego zaryo nkuru zitandukanye no kuba nararihagarariye mu matora y'abadepite atandukanye, iki gihagararo cyasabaga gukebura abayobozi b'iryo shyaka. Nyuma y'igihe kirekire mpanganye n'abayobozi b'ishyaka PSD nasabaga kugendera ku mameshingiro y'iryo shyaka no ku murage w'abayobozi barishinze, naje kunanizwa biba ngombwa ko nshinga ishyaka PS Imberakuri ryaje kwemerwa na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2009. Nyuma y'ibigeragezo byinshi byaje gukurikirwa n'amakuba, dore ko mu mwaka wa 2010 nafunzwe maze nkatirwa imyaka 4. Nyuma yo gufungurwa, leta ya FPR ntabwo yigeze isubiza inkota mu rwubati, ariko ibyo ntibyigeze binca intege. Ndacyariho kandi nkomeje urugamba rwo guharanira impinduka mu mahoro mu Rwanda, mfatanye urunana n'abarwanashyaka bose b'ishyaka rya PS Imberakuri bategereje n'igishyika cyinshi amatora ya Perezida wa Repubulika azaba mu mwaka wa 2024, kandi bose nk'abitsamuye bifuza ko nazabaserukira muri ayo matora. Banyarwanda, banyarwandakazi, u Rwanda rugeze mu bihe bikomeye bisaba intwari kurutabara. Abagabo bagomba kwitabira urwo rugamba rw'impinduka mu mahoro, abagore bakabambarira impumbya, maze ishyaka FPR Inkotanyi rikavugirizwa urusengo mu byoko byose by'u Rwanda. Umwaka wa 2024 uzabera abanyarwanda bose bakunda amahoro, umwaka wo kwita ku gihe cyo kubaka u Rwanda, bitabaye ibyo igihe kizasenya u Rwanda ntacyo cyitayeho. Kwita ku gihe cyo kubaka u Rwanda birasaba kwigomwa byose no kureka byose, maze twese tuganira impinduka izatuma abanyarwanda bahumeka umwuka wa demokarasi, bagasangira byose na bose nk'uko rugira bitegeka, bakarwanya igitugu cyabaye itetu ku ngoma ya FPR Inkotanyi, bagasezerera bagashoza intambara barangwa n'agatima karehareha ko gushoza intambara mu bihugu by'abaturanyi. Ibi rero bizashoboka ari uko abanyarwanda bavugije urusengo ishyaka rya FPR Inkotanyi mu matora yo mu mwaka wa 2024, maze bakitorera abayobozi bakunda abanyarwanda aho gutora abandi bakunda u Rwanda rutarimo abanyarwanda. Kubindeba njye namaze guhitamo igikwiye. Banyarwanda, banyarwandakazi, shingiye ku kayihayeho kanjye ka politike no ku bunararibonye muri politike, ngarutse ku mirimo itandukanye nakoreye u Rwanda n'abanyarwanda, shingiye ku burere nahawe n'umuryango wanjye ndetse no ku bumenyi butandukanye mfite, ntangaje ku mugaragaro nta kuzuyaza ndetse nta mususu ko nziyamamaza amatora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda azaba mu mwaka wa 2024.
ahasigaye nishyize mu maboko y'Imana n'ay'Abanyarwanda. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 19 ukwezi kwa gatanu Gicurasi umwaka wa 2022. Maître Ntaganda Bernard, Perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri. Iri ni itangazo tumaze kwasomera nk'uko mbibabwiye rya Maître Ntaganda Bernard, Perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri, wongeye kwiyamamariza, wongeye kugaragaza ko aziyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Tuvuze ko yongeye kugaragaza icyo gitekerezo, icyo cyifuzo, uwo mugambi, icyo cyerekezo kubera ko yabiherukaga mu mwaka wa 2010. Ubwo yabigeragezaga ntibimuhire, hari icyari cyabaye, hari inzitizi yahuye nazo. Ese yiteguye kuzisimbuka ate ubu ngubu kugira ngo abashe kugera ku ntego ye? Nyuma kandi yo kubigerageza agafungwa imyaka 4, amategeko ntiyemera ko umuntu wafunzwe amezi arenga 6 agira imyanya imwe n'imwe yiyamamarizamo cyangwa se agaragaramo cyangwa inshingano ahabwa. Amezi 6 yararengeje ari muri gereza. Ese birashoboka ko haba hirengayobora? Ese birashoboka ko nyuma y'inzitizi yahuye nazo muri 2010 ubu noneho yabasha kwiyamamaza bikagenda neza akemerwa? Ibisobanuro birambuye kuri ibibazo byombi Maître Ntaganda Bernard yabitangarije Radio BBC y'Abongereza. Maître Bernard Ntaganda yatangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu Rwanda muri 2024. Izaba ibaye inshuro ya kabiri Bwana Ntaganda ashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda kubera ko yari yabyifuje mu matora yo muri 2010 ariko biramupfubana. Navuganye nawe amaze gusohora itangazo rigaragaza icyo cyifuzo cye, maze ntangira mubaza impamvu yihutiye kubitangaza ubu ngubu kandi hasigaye imyaka 2 yose. Imyaka 2 nk'amezi 2 nkurikije gahunda ndende ufite ishaka kuganisha ku itsinzi y'amatora y'umwaka wa 2024. Ntabwo ari inshuro ya mbere ushatse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'u Rwanda nk'uko ukunze kubivuga mu magambo yawe, ngo ufite akayihayiho ka politiki. Ko atari ubwa mbere wiyamamaje, iki kikubwira ko kuri inshuro uzemererwa? Ibyo ko umwaka w'2010 nashatse kwiyamamaza, ariko ubutegetsi bwa FPR bwankundira nubwo naje gutabwa muri yombi. Nizere neza ko ubu ngubu ibintu byahindutse kandi koko nk'uko umunyarwanda bivuga ibihe bindi neza rwose ko umwaka w'2024 nzajya mu matora niyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika nemye nta nkomyi. None ku ishyaka ryawe PS Imberakuri ritemewe n'amategeko y'u Rwanda, uziyamamaza ku giti cyawe cyangwa uziyamamaza mu rindi shyaka? Ibyo ntabwo ari byo, kuko ishyaka PS Imberakuri yemewe, kuko nubwo rwose FPR idashaka kubyemera mu rwego rw'amategeko, ishyaka PS iremewe. Nongere mbishimangire, FPR ntabwo ari amategeko. Ibyo mvuga rero bishingiye ku mategeko. Birananyohera cyane kuko ndi umunyamategeko. Itegeko rishyiraho amashyaka ya politike n'abanyapolitike sobanura neza uko imitwe ya politike ikora. Uravuze ngo FPR ntabwo ari amategeko, reka noneho nguhe itegeko. Itegeko ry'u Rwanda rivuga ko umuntu wafunzwe igihe kirenze amezi 6 agahamwa n'icyaha nk'ibyo wahamijwe ntabwo yemerewe kwiyamamaza mu mwanya nk'uwo ushaka kwiyamamarizamo. None Bwana Ntaganda, nta mpungenge ko uzahura n'urukuta rw'amategeko azakubuza kwiyamamaza? Aho ngaho ibyo uvuze wenda hari aho bifite ishingiro. Nabivuze kandi nongere bishimangire, muri politike bucya bwitejo kandi ugacyana ayandi. Kangurugero, ese nyakubahwa Paul Kagame urakeka ko ataciye mu bibazo bikomeye biruta ibyo nanyuzemo n'ibyo nyuramo iminsi yose? Nyamara kandi ni umukuru w'igihugu. Reka nguhe n'urundi rwo, Nelson Mandela yafunzwe imyaka 20 yewe ubanza yari yaraciwe n'igihano cyo gupfa. Kuba rero ntanga urugero rwa Nelson Mandela nk'uko natanze urwa nyakubahwa Perezida Kagame, ni amateka ya politiki. Iyo dushingiye ku mateka ya politiki,
biragaragara neza ko ibihe biha ibindi kandi bugacya bwitwajo muri politiki. Mpagaze ku maguru abiri y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2024 iziyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Pax TV IREME News. Aha niho dusoreje. Mugirire byiza.